problem, but uRafu uzokukhuphulela to the next level. So ningabovuma ke guys ukuthi iproblem ikubuyisele emva. Ningavuma ukuthi iproblem ikubuyisele emva. 9 o'clock ndine appointment ne doctor. I'm very serious guys. Get gym. I'm very serious. I'm tired even nami ukuba mkhulu. So sometimes omnye umuntu kathi uyakhomenta kanti ukhomenta akabona ukuthi vele ucomment iplan yakho. Kunabantu abake bathi bathetha kanti bathetha iplan yakho, bathi bakubonisa kanti bakubonisa iplan yakho, and yena umuntu wakhona mhlamba abedlala. Umuntu wakhona mhlambi abedlala ethi ngithatha amanzi amangaphandle, hlala complex phela la. Elifini ungabovuma ukuhluleka bafowethu. Empilweni ungabovuma ukuhluleka. Everything esifisayo elifini siyakwazi ukuyifumana. Everything oyifisayo elifini, everything. That beautiful life oyifunayo uyakwazi ukuyifumana. Ungakhubekiswa ngabantu. Ungakhubekiswa ngabantu empilweni. Kunabantu abazokutshela ukuthi asoze uphumelele. Kunabantu abazokutshela izinto ezininzi. Futhi nawe uvuma ukufeyila ngoba vele uzofeyila. Ngoba into basuke beyikhomba usuke vele ikhona. Vuma ukufeyila empilweni. Uvuma ukufeyila empilweni. Ungakhubekiswa ngabantu. Ugcine nawe sowulahla ithawula, ungayenzi onto. Ungakhubekiswa ngabantu. Lemon and water bafowethu. Sithengela nje lemon or ukhayi lemon esihlahleni sakho. Cause nikwi process yokuhlisa umzimba. Elifini ungakhubekiswa ngabantu. Abantu bangakuphakamisa, abantu bangakwehlisa. Xa nithetha ngabantu lidibanisa ifamily, lidibanisa friends, lidibanisa colleagues, lidibanisa anyone ongathi yakunceda, anyone ongathi umbono ongathi ulusizo lwakho empilweni yakho. Ungakhubekiswa ngabantu. Ungakhubekiswa ngabantu. Ukuluza vuma. Xa bethi yahlupheka vuma. Xa bethi awunamali vuma ngoba vele bayibona ukuthi imali ayikho. Bakubona ukuthi uyahlupheka. Vuma. Kodwa ngaphakathi uyazi ukuthi uyaphikelela, ufuna lento oyifunayo. Uyazazi ukuthi ungubani, uyazazi usukaphi, uyazazi ukuthi uyapi. Believe kwinto ukuthi akunamuntu ozokunceda emhlabeni ngaphandle kokuthi uzincede. Abantu kulula ukuthi bakuncedise emalini oyityayo. Yabona uma unemali utya imali, kulula ukuthi abantu bakuncedise. But ngesikhathi ukwiprocess ukuthi ufuna umsebenzi, ufuna whatever uyifunayo empilweni ukuthi ezokusiza ezokwazi ukuthi kulekelele ukwenza umuntu. Akekho umuntu okuncedisayo. Ujikelwa nishona ifamily lapho. So empilweni ufunda into enye, ufunda ukuvuma. Ufunda ukuvuma. Kunabantu abazoba ngathi bahleka nawe empilweni. Ongathi bakuncedisa just because of bebona something. That's why namhlanje all over most yabantu abanemali kakhulu ngeke ubabone ne-friends. Abantu abafuna ukuphumelela ngeke ubabone ne-friends ezininzi. So empilweni ivuma. Uyazi ukuthi usukaphi, uyapi. Uyazi ukuthi ufunani.
Isuccess ibhlungu bafethu ngawukuthi bakuphoyizina. Mina lincedwe lidlozi bafethu andifuna ukuniqhatha. Ngakudala banibulala. Ngakudala banibulala. Mawunedlozi yaphumelela. Mawunedlozi yaphumelela. Ncedwe lidlozi. Yawo. Mina basandifuna even namanje abanye. That's why isikhathi esininzi ngeke unibone ne-friends. Yabo. Sikholiki nje nethi abantu ababone eca kwami. Mhlawumbe ngizoba ne-friend eyi-1. And mase izondisappoint uNkulunkulu nedlozi yanitshela. Ngoba nibelieve uNkulunkulu nibelieve edlozini. So kunabantu aba-entertain abantu. Abantu abenzela abantu empilweni. Kunabantu abenzela abantu. Ukuthi whatever ndiyenzela abantu ndifuna ubabonisa kahle. Eyo mpilo ngeyikusefa. Uzobabonisa abantu. Uyithenge yamoto enhle, uthenge wamzomhle. Uyiphathe amali eninzi. Kodwa akukho la uyakhona. Uzoyenza lento yakho for isikhashana. Mekuqeda kuphelile. Ngoba xa ujongisisa kahle i-eyebrow ithi manje uyijonga uzobona ukuthi isikhathi esiningi bebethi benzela abantu bafuna ukubonisa abantu ukuthi bona bangobani. That's why bethanda ya respect ukuthi benirespectwa kuzo zonke iklabhu benirespectwa indawo yami yonke. Kodwa kwaphela imali banjikela bonke. Akasekho umuntu onincedayo. Imali ayi-operate njalo bafowethu. I-success ayi-operate njalo. So benithanda indlulisele lamagama bafowethu ukuthi elifini vuma. Vuma sixelela ukuthi lento lena vele bayayibona. But uyayazi ukuthi uzoyilungisa. Sitshele nje uvuma ukuthi lento lena bayayibona, bayayazi. Ngoba hayi wonke umuntu okuthandela impumelelo, futhi akekho umuntu okuthandela impumelelo kahle kahle. Ngoba wonke umuntu kwi-competition elifini. Wonke umuntu ufuna ukuphumelela. Unganibonisa mhlamba abafiyo abakuthandela impumelelo. Unganibonisa. Sike sibayeke abantwana bakho, siyeke indoda yakho, simiyeke umfazi wakho. Futhi ke indoda nomfazi ngabona bawesa isikhathi esiningi but khona ubonise nje abantu aba-around wena abakuthandela impumelelo serious. So elifini zazi bufunani bafowethu. Vele life esazokuhlaza. Impilo le. Le impilo le. Ayinguye ugogo wakho. Ilife esazokuhlaza, isazokuveza. Isazokuveza impilo. Uthi yazama uhlulakala. Uthi yazama uhlulakala. Uthi yazama uwina, uthi yazama uhlulakala. Uthi mawuwina into ezincane. Vuma. uNkulunkulu uyona ndlela akudlulisa kuyo vuma. Ubayeke baphumelele bathini but uzazi ukuthi wena ufunani empilweni. Uyazi ukuthi ufunani. So bafowethu ukusuka namhlanje ngicela siye kuba wiki. Ngiyacela ukuthi siye kuba wiki bafowethu. Asingabi wiki. And ungasurround nabantu abakujelasa, umuntu okujelasa umkhiphe empilweni lisho uNkulunkulu nedlozi abamfuni. uNkulunkulu akamfuni umuntu onejealous. Ijealous yabulala uJesu bafowethu. Ijealous yabulala uJesu. Ungasurround nabantu abakujelasa, umuntu okujelasa ambekele kuthi. Xa ikujelasa aphuma kuwe ngisho noba uzalwa naye. Ngisho noba lithwini lakho, ngisho noba ngumntana wakho. Empilweni vuma. Umuntu xa ikujelasa nje phuma kuwe. uNkulunkulu akafuni nokumbona. Akafuni nokumbona umuntu xa idlela ijealous. Phuma ebantwini ongabenefithiyo futhi abantwini ababenefita kuwe but wena awubenefiti kubo. Phuma kwabo bantu wami. Izikhonto ezifana black taxi siyazi understand. But kunabantu ochola ukuthi xa kuphela inyanga, xa kufika idate izohola ukuthi hayi sizomsela lo.
lo sizomphuza lo phuma ebantwini abanjani. So bafethu impilo lena impilo onendlebe uzova bafethu, ongenandlebe ke uyongena ngapha iphume ngapha. Esasikolo siyapholo bathi iCuro iCuro school lana kuse Krugersdorp la ndise Range View la nikhona phona ndise Range View Krugersdorp. Into nje esibetha abafowethu singabantu siniyangqondo ukuthi asifuni ukuvuma. Ungapproveli umuntu, ungapproveli umuntu xa isithi yahlupheka ikhonto ayibonayo uright, vuma vele uyahlupheka ivume. Ungafuni ukuprovela abantu onto izokulimaza kakhulu. Eyonto ezokulimaza kakhulu uvume nje vele ndiyahlupheka. But deep down you know ukuthi usukaphi, you know ukuthi ukuzonda kanjani la ukhona, you know ukuthi ukuzonda kanjani la ukhona, you know ukuthi ufuna ukuyaphi. Cause fundisa inkonzo nje yokuvuma ingakudli lento lena kucaca ukuthi awusazukwazi ukufocus entweni ofuna ukuyenza, ngoba khona abantu abakwazi ukulimaza nje ngabomu, ukulinyazwa nje ngomuntu ozalwa naye. Eyo impilo eyo, hayi ngogogo wakho impilo. Ulinyazwe nje ngumuntu omthanda kakhulu ozalwa naye. Ulinyazwe ngupartner wakho, umuntu eneminyaka beninephupho ukuthi uyazi njengoba sishada sifuna ukwenza kanje, sifuna ukwenza kanje, at least sekunomuntu ozonilekelela empilweni. Eyo impilo vuma, vuma. And yabona after uvumile uzobona impilo yakho izoba simple. Eyanto bothi ufuna ukuyi-achieve ngo-2024 uzoyi-achieve. Eyanto bothi ufuna ukuyi-achieve ngo-2024 uzoyi-achieve. Eyanto bothi ufuna ukuyi-achieve uzoyi-achieve. Mase uvumile, uvume. Siyabonga Pholo, siyabonga. Uvume. Hayi wonke umuntu okuthandela impilo bafowethu. Hayi wonke umuntu okuthandela impilo. Le mpilo loyifisayo ikuwe. Hayi wonke umuntu uzokunikeza le mpilo oyifisayo. Kunomuntu othembe ukuthi ukuze ngithole impilo eright mina afune ngitshate. Futhi bayithanda abafana kakhulu, especially lapha eGolondo and phofu indawo ezininzi man senibonile. Ukuze ngithole impilo eright, abafazi nabafana kuyafana. Ukuze ngithole impilo eright ifune ngitshate. Ungumfana uyazazi ukuthi ipeyo iholayo is less than maybe 30,000. Awunamzi, awunalutho, uhlala kokwenu. Xa uphuma uthi uyosebenza koGoli, uyosebenza apho ufika uhlale kwi-back room. Awunamzi, awunamoto, awunanix. Uvela uqale ngokushada. Ulobola kanjani ungenalutho? Ayikho into okuthiwa sokwakha sonke. Mina owami umfazi bafethu ngifuna untshela inyani. Uthe mefika wafika already umzise ndinawo. 2019 eqala ukufika. 2019 already umzise ndinawo endiwufunayo emhlabeni ukuthi yazi intoni?
impilo enishayile ngizalwe ngumama ohlupheka osebenza umsebenzi obumholela kancinci, ngizalwe emikhukhwini, but impilo endiyifunayo nendiyideservayo ngeya mpilo isesabhabhu. Impilo endiyideservayo ngeyampilo esesabhabhu, ngeyampilo entofontofo. Ufuna uzivisa kamnandi nami before ndifa. Ndaqala ndathatha inkonzo yokuvuma. Ndavuma ukuthi yazi intoni, ndihluphekile, ndihlushiwe. Ndajikelwa ngabantu endibathandayo, ndajikelwa nayifamily, ndajikelwa, ndavuma. Inkonzo yokuvuma bafethu ibaluleke kakhulu, uvume. Ngoba umuntu xa esuke kubeka ibala usuke yazi into ayithethayo, usuke eyibona. Usuke eyibona. Ikhona ayibonayo. Ungalindi ukuthi lento lena izohila after 1 year, ungalindi ukuthi lento lena izohila after 5 years or 10 years. Vuma manje. Vuma manje ngoba uyazazi busukaphi, ufuna ukuyaphi. Hayi wonke umuntu okuthandela impilo enhle. Hayi wonke umuntu okunikeza impilo enhle. Hayi wonke umuntu okuthanda. Imali kuphela ethandwa emhlabeni. Akekho umuntu ongathanda imali. Noma ethi imali ungathi uyizonda njani uyaxoxa ukuthi awukayiphathi. Awukazi uyiphathe mntana wasekhaya. Abantu empilweni bafethu bayeke bakujaje, bayeke bathini. But when uyazazi busukaphi, uyazazi buyaphi. Sawubona mkhulu Ntimbela. Sawubona khehla lami. Namkelekile nonke bafethu, namkelekile nonke. Kusekhaya la noba ngabe izindlu ngezodaka kodwa kusekhaya la bafowethu. Siyabonga Linda, siyabonga kakhulu khehla lami. Siyabonga kakhulu. So bafowethu ndiyathemba ukuthi okwendikushare nani kokuthi nivume. Umuntu kusukela manje makaqala avume. Umuntu kusukela manje makaqala avume ukusukela manje. Qale nje inkonzo yokuvuma nje, inkonzo esimple. Uvume. So yonke into abayibeka phezulu kwakho kusukela manje uvume. Yonke into abayenza phezulu kwakho uvume, uaccept. Uthi vele kukanje. But deep down uzazi ukuthi usukaphi, uphi, ufuna ukuyaphi. Ndiyakutshela ayikho into esingayitholi emhlabeni bafowethu. Ayikho into esingayitholi. Akekho umuntu ongenadlozi. Akekho umuntu ongenadlozi. Kade bekuzama, bakuzama emaphupheni. Kade bekuzama bakujelasela nokujelasela komisebenzi enisebenzayo kwezo ndawo nikuzo ungasebenzi bakujelasela. Akekho umuntu ongenadlozi bafowethu. Akekho umuntu ongenadlozi. And impilo siyazi ukuthi impilo it's not about ukuthwala impilo. It's not about ukuthwala. It's not about ukuthi kufuneke mhlambi
uye kudokotela othile or uye ecaweni ethile. Akekho umuntu ongenadlozi. Into efunakala ukuthi uvume ngaphakathi. Yabona wa-accepta, wazitshela ukuthi ndisukaphi, ndifuna ukuyaphi. Ayikho into ongangayi-achieve elifini. Uyo-achieve ngisho nezinye obongazilindelanga. Just uku-accepta net. Yabona abantu abafana noLinda, kokukhulunywa ngoLinda. Empilweni ezinye izinto Linda zibanjwa sithi, ingakho ndisithi ebantwini mabavume, ingakho ndithi kuni Linda vumani. Ezinye izinto empilweni zibanjwa sithi. Thina sibe sizitshela ukuthi yazi intoni, ndiyafuna ukuyifumana into ekanje kodwa siyibambe. Ngoba intoni, inhliziyo yakho isekwi-past. Usenaya family ikhonze kakhulu. Kunabantu abangakwazi uku-explore babe successfully kakuhle. Ngingakutshela izitori Linda, ngingakutshela izitori ezimangazayo mina. Ndingaze ndikutshele nangami ezinye. Kunabantu bafowethu ochola uba noba seyifumene imali but andinozithetha kwamanje kakuhle. Kunabantu abathi noba sebezifumene imali ngenxa yokuthi mhlawumbe okanye bazalwa maybe kokwabo bayi-5. Nguye mhlawumbe othole imali ukuthi avulele abanye, angafuni ukubavulela ngoba ufuna kube nguye okhonyayo. Idlozi lingena lapho ke, uNkulunkulu ungena lapho. Kunabantu abanjalo, ngathetha indaba ezinkulu bafowethu. So into yokuthakathwa Linda usuyifaka kakhulu emqondweni. Into yokuthi impumelelo yakho isezandleni zomnye umuntu kuyacaweya. Impumelelo yakho kuyanyanga, impumelelo yakho kwidlozi lakho. Ingakho ngike ndacinga nathi yazi intoni, ngicabanga ukuqala into ukuthi umuntu, ngoba wonke umuntu xa ezalwa akekho umuntu ozalwa ukuhlupheka. And njengoba engekho umuntu ozalwa ukuhlupheka, umuntu maka unlock inhlanhla yakhe aye ukuthwala. Vele ma unlock inhlanhla yakho into zakho azizuza lula, ngeke zize lula njengomuntu othwele, but everything uzoyithola. So ingakho nisithi unlocka inhlanhla yakho ngokuvuma ngokuqala. U-accept. Kunomuntu ovumayo ukuthi mina ngisholwe ngabazali ndisemncane and ndabhala ukuthi ndiyahlupheka nje ebantwini. Nonke umuntu xa nibhekile ubona ihlupheki, ubona umuntu ongasoza achieve, ubona umuntu ongasoza ayendawo nempilo. Kunabantu aba-accepta into efana neyo empilweni. Eyo nto ivuma ukuthi bashonile abazali bakho wahlupheka futhi bathethe ukuthi uyahlupheka. Uyazazi busukaphi, uyazazi ukuthi uphi, uyazazi ukuthi ufuna ukuyaphi. Uyazazi ukuthi ufuna ukuyaphi. Siphila kayi-1 emhlabeni bafowethu. Noma umethe ungashumayeli ivangeli elezulu, noma umethe ungashumayelani, yonke into bafowethu phambi kwethu ngoku. Yabo. Yonke into iphambi kwethu. Akusekho lula ukuthi usiqhathe nje kule minyaka le. Hayi akusekho lula mntana sekhaya. Ungasiqhatha kodwa ngosiqhathe sonke. Ngisho into yenzeka kupolitiki bafowethu. Hayi ukuthi abantu abayibona, abantu bayibona kahle kamhlophe. And abantu bazi izinto ezingapha ya. Yabona. But into xa kumele ukuthi uyenzile, kumele ukuthi uyenze. Kufana success yakho. I-success yakho mawufuna ukuphumelela, mawufuna uku-achieve ya degree, mawufuna uku-achieve ya business, mawufuna uku-achieve yampilo iphupha every day, kumele ukuthi u-accept into abazibeka kuwe, into abakutshela zona, izinto abazenza kwezi accept. But yazazi busukaphi ufuna ukuyaphi. uLinda ilento ndiloko ndiyisho Linda xa ndiko live nsithi mina andibelieve. Yabona bafowethu, i-believe inenkinga. Yabona i-believe inenkinga kakhulu. I-believe inenkinga. Yabona mawusathi mawuhlupheka uhluphekiswa ukuthi wakhipha isisu, izinto sezilula bafowethu.
izinto sezilula into vele yabona ukuthi uhluphekiswa ukuthi wakhipha isisu eyonto eyo phuma ihambe ecaweni kunabelapha abaninzi lana uhlambondo eyo sometimes awunamali khwayibekele ecaleni eyonto yenzekile uzoyifixa mhla u right khawulena ukufixa izinto mhla u right but ubuyazi bufunana lena impilo le controller sithi lempilo le bafowethu esiyiphila icontroller sithi singasho sithi vele icontrol ezulwini kuyavakala but icontroller sithi at the end of the day impilo le nathi sine power kuyo uNkulunkulu vele une power kanye konke nje kune power kwespirit but impilo yethu le mawusezothi sisecaweni right kakhulu vele abantu bazobala into ezininzi but sesendaweni right mawusezethe usesendaweni right bendiyalela omnyusisi ndithi makayezethe ngenxa yendlela yezinto bezisenzeka kuye bekunento eziningi bekulast month futhi athi yazi intoni impilo yakho yolungezethe mina aningathethi kakhulu kwezinye but ndiyakutshela nje ngamtshela ndathi impilo yakho yolungezethe uzozihamba zonke indawo because of i-problems zakhe ndiyazazi sendizibonile uNkulunkulu wanisherela kwaba nozakwethu ke onisherelayo nathi yazi intoni kuyolungezethe so bafowethu impilo kahle it's not about ukuthi ukuthi ube right empilweni kufuneka mhlawumbe ube ngumuntu okufuna ukubalekela ecaweni kufuneka ube ngumuntu obalekela kwinyanga kufuneka ube ngumuntu obalekela kusangoma kumprofeti kwintoni zazi ukuthi ufunane empilweni from the start siyabonga bongana zazi ukuthi ufunane from the start zazi from the start zazi busukaphi uphi ufuna ukuyaphi intoni lento ofuna ukuyiachieve uyayithanda lempilo ephilayo uyayithanda lempilo obuxoki lempilo ephilayo uyayithanda niyeke indaba zokuthi ungaphumeleli ubanjwe ngumntana ukuthi wakhipha isisu niyeke indaba zokuthi ungaphumeleli ubanjwe ngamadlozi wakho ezonto ezo uzozilungisa mhla unemali mabakubusise kuqala uzoyithatha phi le mali mabakubusise na ungalindi imana kunamana kaJesus la izofika ungalindi imana ungayilindi imana uloku wena uzitshela ukuthi uzohlala kuyasofa yakho efudumeleyo uzohlala kokwenu uzohlala emzini wakho kuvele nje kungena imana nje thatha action elifeini thatha action everything oyifuna thatha action semhlabeni apha semhlabeni thatha action move bakunyatsa bakuthuke bathini so uzame kakhulu into yakho iphinde imoshakale move forward yaphambili ungabheke emva ungajonge emva so bafowethu andazi ukuthi nikhuluma nobani but ukhona lo nithetha naye and kumele ukuthi lento uyifumane enhlizweni ukuthi ento ndisithethayo na wena ujonge wena ungajonga omnye umuntu ujonge wena ngaphakathi kuqala before uthi ujonga omnye umuntu uqala uzijaje wena if iyadabuka uqala uzidabukele wena before uthi udabukele omnye umuntu inkonzo yokudabuka ndatishwa mina ngomnyuma KZN andiyilibali namhlanje nalimncinci andimncane kakhulu I was around 14 to 15 years antisha lo mama lona yahlala lento futhi ndayipractice futhi yaba successful yaba very successful I remember ukuthi bafowethu bekwenzeka into ezininzi ndina 16 years bekwenzeka into ezininzi life ambe ishintsha kakhulu is when ibusiness iqala ya connecta nami at the age of Orlando 13 to 15 to 16 years besendibukhali kakhulu besendibukhana because of benthi mina xa kuyi weekend at the age of 16 years ndiphume ndiye ko build it ndithethe nama manager ndithi ndifuna imanager ndifuna umuntu osebenza khona ndifuna supervisor ndifuna into ndifuna imanager ndingene office efudumele yama air condition pha ye manager ndifike ndimcela ukuthi ndiyacela ukuthi every Saturday Sunday
ndizonikeza abantu amaphepha. Saturday Sunday ndiyonikeza abantu amaphepha. Yabona, hayi asinamsebenzi kwathi ndiphinde ndibuye futhi. Kanti wena ufunda nini kanti? Ngithi yabona ngoku kungo-2 ndibuya esikolweni. Thina besiphuma ngo-2 baza abantwana banamhlanje. Ndibuya esikolweni manje kungo-2. Yabo, anikakayi nasendlini ndizotya late. Into endiyifuna ngicela umsebenzi. Nikisa amaphepha. So elifini bafethu accept. Elifini nje uaccept ayisizi into ukuthi wena uzokwata. Vele bakuprovoke loo nto eyo mos. Kanti wena ucabanga uba why bekuprovoke? Ucabanga ukuthi why bekukwatisa wena? Ngoba vele ukwatise loo nto eyo mos. Yona nto eyikwatiselwayo ukuthi ungayindawo, hlala la. Yabona la ukhona, hlala la ukhona, hlala. Ucabanga ukuthi ukwatiselwana wena, ucabanga ukuthi kulo gogo wakho, akho kwagogo wakho emhlabeni. Kungenhla kwamasimu la sikhona, la siphila khona, andazi bafethu kusehlane la. Kusehlane la. Le ndoda yaqala umhlabelelo othi uJesu lidwala ndisho ehlane lana wamhlabelelo mawumamela deep uzova ukuthi a message ayifika uJesu kusho ukuthi azange abelidwala nje, kusho ukuthi kwakunzima ehlane, kwakungenhla kwamasimu. Kwakungadlalwa ehlane. Yabe seyisisho ukuthi uJesu nikhumbule ndisehlane wabalidwala lami. Bekungadlalwa. So bafowethu mina ne-appointment ngo-9 ndibonga isikhathi senu guys. Hope ukuthi lento ayizungena ngapha iphume ngapha because of mina insize kakhulu. Khona noza kwethu abanilekelelayo kwesinye isikhathi because of nami ndingumuntu. Ndikwazi ukuthi kwesinye isikhathi nami ndikhiphe isifuba sami ndikhalile kuyo ukuthi yazi kukanje nakanje empilweni. Athi yazi into ndadlula kompilo leyo. Even naxa ifika futhi ethi kanje nakanje ithi uzodlula kompilo. Ngoba impilo ngu-50-50 bafethu. If umuntu uza no-10% phezulu kwempilo yakho, if umuntu uza no-10% omuntu umchithe, if umuntu uza no-30% omuntu umchithe, if umuntu uza no-49% umchithe, yena umuntu kusasa uzokujikela. Umuntu kumele aze no-50% phezulu kwempilo yakho, nawe uze no-50% ubekelana. Ubona nje ishomi zifaka opoison ematshwaleni, zifaka opoison. Benike ndafunda ezinye izitori. Enye intombazane iqeda ukwenza isalon enhle, ezibhabha ezishop ezinhle zamasalon. Ushomi wakhe futhi methi yaqala celebrate neshomi zakhe bapompa amashampeni benzana. Wafaka upoison wambulana. Omnye andazi uthenge indlu enhle, ubonisa abangani bakhe, bambulana. Same thing ezokwenziwa ngisho na ifamily lo uzalana naye. Le besithi xa sikhula uchola ukuthi xa sithi siyovakasha mhlambi kulo sisi kamama or kulo bhuti kamama sifike silale ngengubo eyi1 siba yi10. Sekusithi manje sijikela nango esigijimisana ngomkhondo, omnye usemva komnye. Siyanyathelelana, akekho ufuna ukubona omnye ephumelela ngaphandle kwakhe. Akho agogo wakho la kusemhlabeni la. Mawenza izinto always open your mind entweni oyenzayo. And don't prove to people ukuthi wena afuna ukuvula umqondo obrilliant kanjani or ube ngcono njani. Yabo. Abantu abangcono baloko bekhona kuwe, but izitshela ukuthi oyena umuntu ongcono ukudlula wonke umuntu emhlabeni nguwe. And there's no need ukuthi ubuthi ayiprove onto ebantwini. As long when you happy ngayo, qala ube happy wena before wenza abanye abantu babe happy. So bafowethu ngibonga kakhulu isikhathi senu guys. Already ixesha lami lindlile. Already ixesha lami lindlile. But still akusho ukuthi ikhona into okuthiwa ukuba late elifini. Uzoba late kwamlungu.
uyoba late kwamlungu kuphela but nje xa uzazi ukuthi hayi I'm a self-made